Poštovani subotičani, dobar dan. Evo nas na promociji fudbalskog kluba Hasan Zlatibor Voda. Počet ćemo sa najmlađim polaznicima pionirsko-novinske škole Hasan Zlatibor Voda. Potom očekujemo prvotimce. Naravno tu ima i stariji fudbaleraci, ćemo mi sa svojim trenerima do dolaska seniorske ekipe pokazati da onoga što... Miško, molim te dođe u razglasa. Jedva čekamo da skroz ozdravi i zauzme svoje mesto u timu broj 9 Nemanja Čović. Od fudbaleraca brojem 10 žele se golovi Đorđe Despotović. A za njim valjan svima nama, često izaziva aplauze i radost, broj 11 Aleksandar Nosković. Broj 12 rezervisan i u nacionalnoj selekciji u Spartaku za Branimira Aleksića. Milan Vojvodin, broj 20. Koster, Balet, koji je tu napominao u prvi i novi u Spartaku sa brojem 24, Goran Adanović. I sa brojem 27 i brojni Stefan Đorđević, Međugorac. A sada oni koji se svetovođe ići. Kondicioni trener pravi glogova Zoran Ivanović. Trener Gornana Vladan Radoša. Stari trenerski dvojac, prvi pomoćni trener Marko Perović. I na kraju čovjek bez koga ne može zamisliti pobjede iz Spartaka. Trener koji radi ceo dan, 24 sata, je u Zoran Iva Milinković.
održati svojevrsnu konferenciju. Gdje si ja prijatelju, što ja? Pa ja bih najpre pozdravio sve prisutne i zahvalio im se na ovoj dobrodošlici. Našim navijačima obećao sutra da ćemo učiniti sve da ponovimo uspeh iz prošlog prvenstva kada smo slavili ubedljivo. Ne treba prognozirati, davati neke izjave preterane, ali nadam se jednoj dobroj utakmici da popravimo utisak koji smo prošle subote ostavili u Užicu. Imamo jedan dodatni motiv, to ste svi vi prisutni danas i učinit ćemo sve da ostvarimo povoljan rezultat. Hoćete se predstaviti mojim sugrađanima, Subotičanima? Dobroveče, ja sam Zlatko Bešugić, inače ginekolog iz Beograda i vatren navijač i ljubimac Spartaka. To je to. Došli ste na utakmicu sa Vojvodinom, pa šta očekujete od sutra? Pa normalno očekujem pobedu kao što sam očekivao i u Užicu. Tako da nadamo se da ćemo biti bolje sreće i opet ponoviti igru iz prolećnog dela kada smo ih deklasirali. Da, to će ih još dugo boleti. Hvala vam i vidimo se na stadionu. A vama želim dalje dobru zabavu, dobro raspoloženje i obavezno dolazak na gradski stadion. Pobedu! Hoćemo pobedu!